If I'm defending my border, defensive measures, but you're not dealing with the threat. U Rwanda Paul Kagame amahanga yateranye amusaba gukura ingabo afite muri Kongo. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga yuko nta ngabo afite muri Kongo, ahubwo avuga yuko afite ubwirinzi impande y'imipaka itandukanya u Rwanda na Kongo. Ababwira yuko atazigera akura ingabo ziwe ku mipaka igabanya u Rwanda na Kongo hano mu burasirazuba bwa Kongo. Ni mu gihe Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yashweshwereje amahanga ayabwiza ukuri, avuga yuko ingabo ziwe atazigera azikura ku mupaka n'ubwirinzi atazigera abukura ku mupaka, mu gihe Felix Antoine Tshisekedi perezida wa Repubulika ya Kongo atakoze ibyavuye mu masezerano yuko perezida w'u Rwanda avuga yuko amasezerano aherutse kubera Washington DC ni muri Amerika ntago yigize ashyirwa mu bikorwa, ubwo Felix Tshisekedi atigize akora ibyo bumvikaniye mu nama yari yabateranyije, bari bateraniye Washington DC, ubwo perezida Donald Trump yari arimo ababwira ngo biyunge babane umubano. Rero uno Paul Kagame akomeza abwira amahanga yuko atazigera akura uburinzi hano mu burasirazuba bwa Kongo, atazigera akora ikosa na rimwe ryo gukurayo ingabo cyangwa ngakureyo uburinzi. Avuga yuko isaha n'isaha Felix Antoine Tshisekedi ashobora kubona ko yakuyeho uburinzi agatangira kumugabaho ibitero bya hato na hato. Bityo rero ntago perezida w'u Rwanda Paul Kagame yakwemera gusubira inyuma cyangwa gufata ingabo akazikura ku mupaka ngo nuko ngo amahanga yavuze. Perezida Paul Kagame avuga yuko umutekano ni kimwe kiranga u Rwanda, ndetse nta mutekano nta cyabaye. Avuga yuko rero impamvu ashyira ubwirinzi buhagije cyangwa ashyira ingabo zihagije zatojwe ku mipaka ari ukugira ngo umuntu wese wagerageza kwataka u Rwanda ubwo bwirinzi buri ku mupaka bubashe kuba bwamuhagarika. Murabyibuka imirwano iherutse kubera Goma bakarasa mu Rwanda, mwabonye yuko mu Rwanda dufite ibisasu bimira ibindi bisasu. Ni mu gihe rero M23 yari irimo irwana n'igisirikare cya Kongo, ni mu gihe rero Kongo yarwanye irasa mu Rwanda, ariko murabyibuka yuko basanze ku mupaka dufite intwaro zimira ibindi bisasu. Rero perezida w'u Rwanda avuga yuko atakwigera akura ingabo ziwe ku mipaka cyangwa ubwirinzi ku mipaka, mu gihe perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi adakoze ibyo Trump yababwiye cyangwa ibyo basinye mu nama yabereye Washington DC, ubwo Donald Trump yari yabateranyije hamwe abasaba kwiyunga kugira ngo umubano w'u Rwanda na Kongo ukomeze urusheho ubuhahirane bujye mbere. Ariko Felix Antoine Tshisekedi ibyavugiye mu nama Washington DC ntago yigize abyubahiriza. Perezida w'u Rwanda avuga yuko mu gihe ibyo ngibyo bitarubahirizwa cyangwa ibyashyizweho umukono bitarajya mu buryo, atazigera akura ingabo ziwe ku mupaka, kandi koko birumvikana. Perezida w'u Rwanda avuga yuko nta kosa na rimwe yakora kugira ngo asubire inyuma, ahubwo kugira ngo asubire inyuma yakwegera imbere, bitewe n'uko igihugu cyacu cy'u Rwanda dukunda intsinzi, ntago tujya dusubira inyuma. N'ibihugu by'amahanga byaterana ntago yakwigera asubira inyuma. Reka mbabwire ijambo rya perezida. Ese perezida yavuze gute? Ese byagenze gute ubundi kugira ngo amahanga aterane asabe perezida gukura umupaka hano mu burasirazuba bwa Kongo, akureyo ingabo afite n'ubwirinzi afiteyo? Babanje kumubwira ko afite ingabo muri Kongo. Ese kubera icyo mubwiye yuko afite ingabo muri Kongo agahakana yuko nta ngabo afite muri Kongo? Ibi nibyo tugiye kurebera hamwe. Mugume kuno muyoboro, murasabwa gukurikirana ikiganiro cyose kugira ngo mbamenyeshe uburyo ki byagenze. Rero niba bwo bwa mbere gize kuno muyoboro, ibuka gukora subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye umenya amakuru dukora hano mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Munyemerere dutangire gutya. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasabwe gukura ingabo ziwe muri Kongo afiteyo. Perezida Paul Kagame ababwira yuko nta ngabo afite muri Kongo, ahubwo afite ingabo ziri ku mipaka ihana imbibi na Kongo. Perezida Paul Kagame akomeza amushinja yuko afite ingabo muri Kongo, abihakana yivuye inyuma, dore ko Felix Antoine Tshisekedi perezida wa Kongo avuga yuko muri Kongo harimo ingabo z'u Rwanda, kandi ikindi cyangwa M23
yabanje kuvuga yuko ngo nta basirikare b'u Rwanda, amakuru agenda acicikana gutya ariko birangira M23 atari abasirikare b'u Rwanda ahubwo ari abakongomani bashatse kurwanira icyubahiro cyabo, ko Kisegeti yabatereranye yaratangiye kujya bica, rero baza kwibumbira hamwe bashaka kurwanya itegeko rya Kisekedi, nago ziriya ari ingabo z'u Rwanda. Rero ibi byavuyeho birarangira, bamara kumva yuko ziriya ngabo ziri muri Kongo M23 atari ingabo z'u Rwanda. Biza kugira uko nguko birarangira. M23 agenda ifata uduce dutandukanye two muri Kongo, ngira ngo n'ejo bundi mwabonye ko uduce M23 yagiye ifata, twabonye amavideo n'amatangazo M23 yasubiye inyuma, uduce yagiye ifata dutandukanye irimo iradutanga, ngira ngo abenshi mwagiye mubibona ku nkoranyambaga zitandukanye, Mama rwa Gasabo n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye, mwabonye ko M23 iri kugenda irekura uduce yagiye ifata. Mu gihe rero uno munsi inama yateranye cyangwa amahanga yateranye agasaba perezida w'u Rwanda Paul Kagame gukura ingabo muri Kongo, ababwira yuko nta ngabo n'imwe afite muri Kongo, bongera bamubwira yuko ubwirinzi afite ku mupaka yabuhakura akabwinjiza imbere mu gihugu. Arahakana aratsemba avuga yuko mu gihe hataragaragara umutekano uhagije atakwigera akura ingabo hano ku mupaka, kubera ko isaha n'isaha yakwatakwa akitabara. Yavuze ko atakwigera kura ingabo ku mupaka kuko isaha n'isaha Felix Antoine Tshisekedi ashobora kumuteraho dutero twato na hato, rero muri icyo gihe ahita yitabara bikiri mu maguru mashya, aho kugira ngo azajye kwitabara barangije kumwicira abaturage bari kurasa mu baturage ugasanga abaturage barakomeretse. Yavuze ko ibi ngibi atazigera biba, yasinye yuko azarinda u Rwanda n'abaturage batuye mu gihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo rero nuko nguko byagenze, perezida Paul Kagame yabashwishwiburije ababwira ko atazigera akura ingabo ku mupaka, ntabwo azigera akura ubwirinzi ku mupaka. Nuko nguko perezida w'u Rwanda rero yabwiye amahanga, ibihugu by'amahanga byari byateranye, nuko nguko perezida w'u Rwanda yababwiye Paul Kagame Excellence perezida w'u Rwanda. Ngayo nguko rero reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Nibwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo